تو اول بجا بسم الله بخوينا بحمد لله صلاة الله سلام الله لسر رحي حبيب الله صلاة السلام خواه از راست نشینم جرودا مطهر پادشاه مدینه منوره بتایبتی او کسی که حال سر اکران ترته کردیه نه او کسی که بر رادیو کردی مگودارید کن و بخیراتنه سرچاوه من سرسرم راحتنه 19 روزه مل پی خواهشت ها مدگوه وره هات 19 روزه پیغمبر ما چی گفت بو دست پیکاو رحمت نیوه مغفرت آخرا ویجی داو یا ویجیش خلاصیا آگره جهنمیه یک روزک ما روزن مغفرت را نزانم گلو و چوا در باس کر دناف برکت دا دناف عبادت دا دناف چوا در باس کر گلو اوه 11 روزه که مایه بکا گلو اوه اونه چوا در باس بکن تشتیش خواه مهم اوه 11 روزه که مایه یعنی هیجی فرسند هیه مرف دکاره که بیشه که آنها ایرو مرف دست بی بکه شکر در زراره او در کاره ایرو مجارن گرینگ امه خبر دن ایرو امه جیرانتی حق جیرانا چیه لسر مروا چاز متره چاز مال در دورا مروا هبن او دبن جیران مروا حق وان سر مروا حق مروا جی لسر وان هیا بکا گلو اما وان یکان خبر ده ایرو مباسا حلال و حرامیه بکن ایرو مباسا دعایه بکن دعایه دو بابا دقابل بگمان دعایه بابا وقت دعایه پیغمبرانه جی اف دعا کینگ مهم کینگ مرو دعا بکه رب العالمین قبول که تو قرآن پیروزا ده حدیث پیغمبر مدا چی آتیه گوتنه امی وان یکان خبر دن لسل حلال و حرامیه یا راست از دوی هیاما مدا ایده حلال و حرامی لوا هبدو کتیه کیجا حلاله کیجا حرامه چوا حلاله چوا حرامه امی وان یکان خبر دن لی مسئله که چیروکه که وک منقبه که گل که خوشه روشه که اختیاره کارو باری وی شیر دفروشه شیر چهلکی وی هنه شیر دودوشه و وی شیر لناوا خلقی ناوا محله هر وها بلعتکه روشه که زار که کره که وی بچوچی جی هیه اوینا هر تم شیر آوه بردسکا خانه زیده بوه کره وی ایدیته وی فامه جباوه خود برسه بیاوه جیجت چما تی آوه تخی ناوا شیر چیه؟ چما صد که بابه دوجه هشبه عقلت ناگره روزک درو سرو مهک سالک 10 سال اوسا سردا در باسته هر رو کاری و آوه بردست که بشیره روزکی بارانکا وسا دباره بارانکا وسا دباره کو او چیلکن وی ظلامی همی بر لهی بادشن بزوره که کوتا کرد که کره خواه اوی خلاص که بابی تابی خمگینه دفکره کریش یاد بجه که بابا تو چما خمگینی؟ یاد بجه از چما نخمگینی کره من چلکی من سرمایه من هر تشته من چو ادجه بابا دوید خمگین نبی بجه چما؟ ججبر که وان آوی گوته بردست که شیر بون لهی مالی تبر روشه که یکی که حرام بکه بگمان اوی وره همبری وی حرام وی ایران ملگل وان مسئله لباجار پیروز باجار مقدس باجار پیغمبران لبر گولا خلیل الرحمن بکوی قلبال خبرین ماشاءالله ایرو روژا یک شمیه خلق ین عرفای ین عدیامان ین دیار بکره میردینی جهاتنه ویدره جبو کو دمک خوش بردار در باس بکن جبو کو رمضان و هر وها یا ام بجن وی مها مشرف دناف خیر و برکت در باس بکن ام حاضر آماده نه لگل مبن حتی کو لعرفه يبجى الله أكبر ما بهدو ربن كرم كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم يا رب ظانم تو رحيمي هم حكيمي هم أليمي ذو الإكرام والمتيني هم اشترى يا ربي ربي من تو يزداني نيتا من تدزاني درد مرة تدرماني هم اشترى يا رب نيتا من خالص بك جنيه من صدر بك دعاء من قبول بك تي ربي من تي الرحمن وندي سب خيراتن سرچاوي من سرسرم راحتن ايرو نو روجا نوازده نوازده روجا ملپای خوشت يعني حنك منك من روز نوازده روجا ملپای خوشت کو گوتنا کما کردا ده هي از باورم انا گله کس و پی و بکارتین جروجی راته گوتنه دبیجم ما پشتا شکان نفسه پشتای مشکان یعنی روجی تشتی که وسه کو پشتا کسی که آنجا مرجع حز نکم پشتایی بشکینه یا راست روجی و مها مهم و مها مشرف و مها برکت وسه کو 11 ماه نعمل بنداوینه کو مها قرآنه هر وها سلطانی 11 ماهیش ایرو دسته وصا مسئله میگل که خوشهنه بناو في حياته وكوصل لفو تفجر وفي تكنولوجيا في هاتن وفردا وردا ها فردا مرف قال لك تشتاش بيراتك ياك هو مثلا مرف حق جيرانا مرف
جبیرات که یان جی و تکنولوژی و جیانا کو و نها مخابن او حق جیرانتیه وصال جمت دایه جبیر کرنه یا جی دوی مرف ناوه کی دنه لجیرانتیه دینه امیرو جیرانتیه خبر دن حق و معفه و جیرانتیه خبر دن مجاره که مدیجی هیه خودی که نصیب امیویجی خبر دن دستوی که من بحثا منقبه که مگو حلال و حرام کیجا چش حلالن چه حرامه او جی کتی نوا هفدو بگمان ایران میوان یکان جی خبر دن لی مجاره که هیه امیوی نداوی رازه بهلم از بارم کفا و گل که جوه مجاره روره مجاره دعایه دعایه کیت قبلن کینگه ده قبلن مقام مهمن نه مهمن امیوان یکان خبر دن او دعایه پیغمبران کو هر وها تا کرنه او کیجا دعانه بگمان دعایه کو پیغمبر می یا هر زده دبیجه کو بلیف دکه او کیجا دنا برنامه دا می بحثوانی یکان بکن لگل سیده کی لگل کسی که کل سر وام مجارجی سری خو ایشان دیه کسی که کو دردی وی او کو پرورده یا گنجا پرورده یا خورت ما ین زاروک ما اولاد ما بده یک جوان میوانه کو ایرو نها میوان من المقام ما رمضان قراتش سروک شاخه پرورده یا دیانته سیدان تو بخیراتی خير خالد السيدة تو چوایت باشی الحمد لله تجربة السيدة إن شاء الله گوتنه که بجه از امانت دگارینم مثلا بله. یک مروا پس بری وصابو انت امانت الفيدري نصا أمانة امشي امانت دگارینم الفيدري بله سيدة تبين نظر وجه شو هذا بس كسي دائما الحمد لله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه که بوی رمضان دوی بره ویا رحمت ورتا ویا مغفرت دایا ویا پاشا وجل آر جهنم آزاده بله مروی رحمت خلاص کرن ایشو روی مغفرت خلاصون ایشو سو ان شاء الله امته که روی جهنم آزادی ان شاء الله دوی درجه ام بون ان شاء الله ام عید بکن ام برات جنت ان شاء الله بگرن روز خوش در بازو الحمد لله رمضان خوشم تگو دسپیکا و رحمت نیوه و مغفرت آخرا و داویا وجهش خلاصیا جهنمه بله نه مثلا کسی که کو وان 19 روزا ابجم دهونه بجم دهونه وسا ای ادیا من دهونه روز دنا باشی در باز که الا و وان روزی کو خلاصیا جهنمه آگره جهنمه شوش بوی هاتیه کسی که کو وسا ام بجم رازای در باز کرد وسا سیستاهی پیگرد جراجی در باز نفسا رحمت خدا پر ان شاء الله بلکه وی راجی وره رحمت هات کل ورا باران باری دارک چوچک جی نصیب دگره بله لیکن نیت وی خالص بده ان شاء الله خالص رحمت بیدجی ان شاء الله آمین ان شاء الله اوجه هیویا ما تا مقام ما شادی توجم تا مکان ما شاده بجم والله رح پر خوشه الحمد لله ولا پیغمبرنا ولا مقام حضرت ابراهیم بله مانویت خو پر بلند پر خوشه مقام ورا پر خوشه روجال ورا آیرت مینا کعبه مینا مکه میگه مگرتو ما شاء الله سیدم از جنات بجم کسی مهم عالم مهم اکوسا گرینگ مثلا پیغمبر ما هر وها ام بجن پیغمبر اندنه مثلا مقام ابراهیم پیغمبر کول فدره بنره حق انسان هاتنه في مقام کو زیارت بکن عین اولیاء و شیخ و درویش و ام بجن پیغمبر کسی مهم و گرینگ عین وقت مقلتیزن انسان از گشین خو وانا دکشین من مقلتیز خود دکشین خو سرچاو امراتی دوباره سرسر امراتی خودش درازو سيدة رمضان خوجا او بخوا قضيه مانيه سمسوريه للفيدر وظيفه او الفيدر للرحايه بله الرحايه ما جو سروك شاغه پرورده يا ديانته يجي هجي من مسي مجاري مهمه دايه برخوا سي بحث ما هنا ان شاء الله ان شاء الله حتى كو دم فطاره رحايه كو مالا بجي الله هو كبر مي دوام بكن ان شاء الله خذ النصيب يا زلمه خذ نصيبك ام دس بمجاره خوب كن ياكو پیشی مگو حق جیرانتیه حق جيران سيدنا از انا تخوازن فيهم بون تدي معلومه نها پیغمبر ما اوك دانيه يعني وقت بيجن تشيسك دانيه قلت چل مال لدردورا و لفيالي والفيالي مليته وراسي وشبي بيشياته و باشياته چل مالا تم مسؤولي وان يعني جيران تنه تمام سيدنا نها مثلا اسبورم قالك تماشاوان دناف apartman دانه دناف سیته دانه در دور ایندی بیه یعنی مثلا دناف زکا که ده بکی 300-400 مال هنه مر چه تشیزه که چه نهال وی مسئله دینه کو آنا یعنی الفراده
گوتنا حضرت علی خبردانا وی لمراد و ölçü. بله Hazreti Ali gotiye ki buyurmuş ki gotiye ki ciranan ki sevta ve ki çuvi cirane ev ciran ve peş ev ki ve bankır ki sevta ve bist cirane ve ev gotiye. Hazreti Ayşe gotiye ki leher helala çel mal ev cirane taye. Mina gotuna ki te gotiye bir zamanı emziki apartmanı dane lezeki apartmanı belki 100 mal heye. aynı şey. ve çay meri çıtı bir ciranime meri katı bin merra ser merra karşı mala merra illa meri vara irtibata daha zede buk. بله Hakkı cirani sıfta luvante khasını. Dura bina medeki çehse meri wan rajı rindi buk inşallah. Hakkı cirana gel luvante khasını zike bina keda emge ciran hep. Yani mesela bu manaya yattang embejin dar anlamda bu manaya yattang mesela bir rengi mevtkare. Tabi mesela embejin bajar ya embejin mahalle dibej ciran ya mevtkare beje ko Müslüman tabi ciranı hebdune. Bale. Gundi meric de havra dön ciran. Bajar meric de havra ciran. Ama hakkı cirani sadece mala meri ki iş dükkanı meri yakına luvante de khastını. Te khastını. خاصني Seydem tabasa hakkı cirantiye ki. بله Tamam ciranı me teşhis redani. بله Emzani dikica ciranı meye. بله Ölçüye meçiye, mizana meçiye. Hakkı ve Seydem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı ciran da usa gotiye ko aya evka ke hadise ka Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam bahsa ciran tike Peygamberimiz ve Cumara ve hadise edecek ko veje Cebrail aleyhisselam Musa haberdar der hakkı ciranti da usa haberdar ko mugo belki miras ciranti ra miras beyle. أو حديث شريف هاني لما زال جبريل يوصينا لمرة وصيت كر وقع جو بيرجاري لحق الجيران وقع خبر دا وقع أهمية أنام دا وظننت مزانت مشكر كي يعني فهم كر كي للجيران ربك وارث Kavarız. بك وارث القرآن الكريم دا آية الكريمة درباز دا رب مدوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خيطار عبادت بكن تشكي لبيا رب خار الشريك نقرن وبالوالدين إحسانا للديو باب خار رنديكم واليتامى والمساكين المسكين ويتيم رنديكم والجار ذي القربى جيران إخوي يخرج رنديكم والجار الجنوبي جيران إخوي درج رنديكم Kine o jirane dur kine Seydem. جيران ياخن جيران دور Ave teşhis ko meledani. بريم تزا جيران دي قسمن يك جيران يخن جيران نزيك ما يك جيران دور ما مثلا في آياتك مرة معنى وصفت درة مرة دوي که işte mala خن نزيك مرة واسه أما بنيا آياتي المعنى ودا دوي که هم مريم مريوسه هم جيران مريوسه أو دوا جيران ما نزيك ama Meryem ne varsa sadece Müslüman birime Müslümansa kim ne Meryem varsa öz duvar ciran mevdur. Bele. Bu şekilde Meryem her diyancı mer hakkı wana hukuku wana mer riayet ki inşallah. Hece mi? Ne mesela Hazreti Ömer gotuna ki Hazreti Ömer hayal vede. Dveje insana ki kon merv nas bike. Bele seydem. Dve merv pera rewi tibke. Bele seydem. Avyek. Ya da dve merv pera danu standine bike ticaret bike. Bele. Ya sisi dveje merv pera ciran Mer be. pera ciran. Ev ciranti haqqas mühim em bejin. Mühim. Hakkı ve çine ser. Mesela vak şahsiyetek az hakkı ve çine hakkı ciran ser men çine ser insana ki ser mala ki. Bele seydem. Yek hatiyende Resulullah aleyhissalatu vesselam gote ya Resulallah. Men hakkı cara aleyh. Bele. Hakkı ciran ser mi çiye? Ha sahabe je persiye. Sabiş bir Resulullah aleyhissalatu vesselam persiye. Bele. قلت جيران ما لحق جيران من السلم تشي رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت أن مريض عدته كو جيران النخاش بي تهرب يا زيارتك جيران النخاش بي تهرب يا زيارتك برابو دستك وإذا مات شيعته وقتك أو جيران وفات كر تهري جنازه نمیابی بکی تو بر دفن کی تو تازیاوی کی Bele. و این استقردك اقرضته وقتا که تا دین خواست
که احتیاج خواهی هات قاپیت گو جیران وقت پره احتیاج مهنه که دست تا هاویش تویدی تپیدی و ان اعوز ستارده دوی که جیران تا که حتا کر که قصور کر توی قصور اوی عفو بکی و اذا اصابتهم مصیبة الزیته وقتا که جیران تا هات که چون مصیبتا که مصیبتا گرفتار بی توی را هر بی توی دستک بی توی را بی تازیه خواه بدرمیش کی ایش دفاع حق جیران سر جیرانه وقتی جن دوی که وقتا تا خانی خواه چه کر تیل مالا خواه توی جیران خواه بلندتر نکی که تحولات بی ویا کس نبری بله جاردنجی دوی که مالا تا شیب خوش هات کلاندن تی جیران خواه تی بیناوی و رحسن نکی یا تی ویدی تی تاس که سحان که بری ویدی یا ہوتا تی شیب خوش کتا کلاند تی جیران خواه حصت ترمیش نکی یا تی اکرام کی تی جیران را اکرام کی مجبورن برای جیران سه قسمن جیران سه قسمن یک جیران که حقی خواه تنه سمر هست اونا غیر مسلمین جیران مرا غیر مسلم دوا اما حق جیرانی حقوق جیرانی ام نقابل ثابتنا ام نقابل وقت غیر مسلم ام ویا حق ورا خراب دوران میشه یعنی نه تنه مسلمان جیران مروانه نه جیران مرا هم غیر مسلم جی دبن مسلمان دون هم مسلمان هم مریه مرا دون بله جیران که دقیق خاص مرهانه اوجی هم جیرانه هم مسلمانه بله هم یا حق جیرانتی خواستنی هم حق مسلمانی وراتی خواستنی لما و گراویتی خواستنی جیران جه هم جیران مریه هم الحمدلله مسلمانه هم جی مریه بله و چاقه سه حق لوی جیرانتی خواستنی مری یک حق جیرانی یک حق مسلمانی حق ایمانی براتی ایمانی یک حق مری بگی انشالله هجام نه مثلا از لفان او کاد نرم مثلا ایکو تا بحث کر اوانا پیغمبر مثلا صلی الله علیه و سلم وانا ام حدیثی ویدا دبینن نفس از باورم بله حق جیران اوسا بلیف کریه با آشکره بلیف کریه از اوی پرسشتا پرسم پیشیا کو برسوان بدی ام قصیده کی گودر بکن از اوی پرسشتا بکن هجام حق اوان حق ما پیک نانی يعني حقيوي مثلا تعزيوي ده نخوش ومرنش وزيارت نكر ديني وهبو مدين نداي مجرى زحمتيه وزورداريه مليكر هكا اموانا نكن شل بيشياميه يعني بريمت چه كدري ازيوان يكاشتا برسم بيشتي قصيده تماشاوان جايرو مجارا ما گرك خوشه دوينا بريدا مساجين و پرسین و درباره مجاره مدا درباره وان مجاره مدا جهبن لسر یا فیسبوکی و توییتره ترته کردی تیوی و دم افطاره و دکارم مساج خو فکر رمانه خو پرسی خوشش براکی خورا بشین دنام برنامه ده ازش پرس ایرو میوانه که میدیجه هیه اوجی قاسم هندر والله ریحاتیه هجان تو بخیراتی سر چواراتی خودش ترازی به سر چوای باشی سپاس دکم تو چوای باشین ان شاء الله والله الحمدلله از امانت تقارینم بله چه در باس اب نوزده روزیت تا چه در باس کرد والا روزی خاشه رنده طبعا تل استانبولی اوه گرما استانبولی تنه ناخر ایسال هر دری هوا خاشه çok şükür. هوا خاشه نسا بله yani hava zafsa germnine. تبی مکانی تشوادید Mekan muhteşeme, zaftıştaki زاف başı. خاشه نسا Zafrinde. بینا مروا درتی Mekan ilahiye. ساعتا تا خوش لسر وی مکانی وسا خوش لسر وی روجا کو حوقا مهمه روجا 19 ولسر خاطر وان جماعت و وان میوان ما قصده که خوش تجمر حاضر کریه ان شاء الله Abi kaside ki Ahmet Khani bu. احمد خانی Bale. دکا کرم که قاسم اندر اولای میوان ما خودش راضی به استانبول هات بو میوان ما
اسمرک از بمولان چوم توافار اولامان دل برا شیرین هدوم چوم توافای رولامان دل برا شیرین هدوم شوق نورا واخذوا خان ذل مفرح بو تمام اسمر من دل برامن لتيز بين يسلم اسمر من دل برامن لتبين يز بن سلام صد سلام و سلوات پادشاه قدرت او ببارن هر مدمت بجن بالا قامت او ببارن هر مدمت بجن بالا ساعتها خوش كي قاسم هندار اولları مالتا اوابه اما يعني كي حب كده حبيت جي مشتاق ودارب كن ان شاء الله حتى وقت مشيبه مالتا اوابه تماشاوان نجا حقیقتا مجارکه مهمه جیران کینه جیرانتی چوای حقی وان چوال سر مروا جا پرسکا گل کی خوش اما تنوی ان شاء الله سیدا جی بدلمه جواب بده نظام بدلمه جواب بده یان بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب بدن افچی حقی وان هکا موانا پیک نهانی او حقی کل سر جیرانتی سر پشتامه سر ملیمنه او چی به روك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصحابة خبا الصحبتك دي جاران دوي والله لا يؤمن والله بإيمان نكره قلت صحابة كرام دوي يا رسول الله كي إيمان نكره لمن يا رسول الله من يا رسول الله دوين دوي كي إيمان نكره دوي يا رسول الله بله رسول الله عليه الصلاة والسلام جو بيرمشتك دوي الذي يأمن جاره بوائقه بله او كسك كجيران وي للشر ني امينه كجيران مر الشر مر ني امين مسد ايمان او تنويا ني ايمان نكريا لحديث الدين دوام دك لا يدخل الجنه او ناكب جنته كي ناكب جنته لا يامن جاره بوائقه ديك جيران والشر ني امين مسا او ناكب جنته لباسه سوال برسكر تو جيران ما چی پرساوی نکر من نخواشی نپرسی دین ما خواست من ندایه اوی چر بوا اگه جیران من نه راضی به خدا محافظه که اشته ایمان مر کامل ناوه که ایمان مر جتنه و من نکاف جنت کرد يعني تدي سيدي من ربي عالمي قلتي از جناه كي تاني يعني از قبول يا شركه مثلا شريكي مرف ربي عالمي را مرف درخه بله وقلتي بحق انسانا ننجمن من نجم وشاقي حقي جيرانتي عيني وكي حقي انسان حق انسان لرجاء اخرته للرجوع اخرت الدمنه
که جیران اف نکسه خویتالا یا به بالا جیران دیره دو اف تنی اف نکبیا Allah Allah. Seyda جاردن imkan آخرت بله. آخرت جی ده شهادت جیران جی پر مهمه قل جيران انت ياخن كسيحب كورن لاخرته كترى اهل ايمان لبرا شهادته تبكن خايتار الشهاده وان قبولك خايتار دويك مادم والحق يقول مره والشهادته خوشكر اجي يقول افتكم از برات جنه اشارات دم يا برها الجنه دي Seyda mezet çek sapırs. Na mesela cirana kime heye? Ya menü karapera haber de. Tabiatı hışke. İnsan ki malaka kharabe yani am beje. Ve çakıcı am dve hakkı serme heye am çi mesela deri vitxanji kene xoş merva okna ke peşwazi jna ke. Hej hakkı ser merva heye. تازه که انسان چه بیاسه لبرج او تشنا گبنه وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم عین پرسا کتگی هغه رسول الله پرس کړی بله گوته یا رسول الله جیران کی مهی پری ترس اسپرا خبردم امرا تم دعوت که بله اسپرا رندی دکم اوا هست لسر چاو من نان را تم مرا خرابی دکه از شربکم مرا تشکی به دوی صبر که ان شاء الله بلکه خایت الله بیا اصلاح بکه تجي إن شاء الله بوي الصبر تبر جنة دوي إن شاء الله. طبعا أو صحابة الكرام أو حكي كمان ما عندي ساعة أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام دوي مادم تهات جاردن هاتي روا إني كملت لما شيء دركت تجي تشتي مالا خو جيبه في در زقاقي. بله. إنسان ترى بين شمت بوشهاد كده دوي بوج في جيراني هذا كمان. ويشغل جيراني بيشمان بوه. حقیقتا که تشی خود مال خود درد خا او جیران دو شو هذا که شو من رسول الله علیه الصلاه والسلام دو مراکو هاوکه دو بتم بختته دو تم ناف انسان در رزیل نکه دو از هاوشن ترا رند بم از هاوشن ترا درست بو بله işte bu işe Maria درست بو bu که ناف انسان در رزیل نوا لفيدني كان برازيل نمجي لآخرت أم الرازيل بو يعني سيدام دفي مر تحمل بك يعني دفي مر صبر بك مر صبر بك إن شاء الله مكافات ويبر مزنة سيدام أزبارم إيدي هر تشت صبرك جير لازمه يعني هر تشتي ده مر صبر بك أولاد مر مزن دبه نباش مر صبر بك خانم نباش صبر بك الظلام نباش صبر بك صبر بك أزبارم سري هر تشي صبره يا سري هر تشي صبره قلت الصبر كده من صبر ظفره كيك الصبر ك zafer ermişti. Seyda min evke ke ya Malik bin Dinar heye vek menqıbe ki vek mesele ki te gotine ve mesele mi daha diye ki belki Hasan Basri be jiyan ji beli Malik bin Dinar be az ihtimala Malik bin Dinar ziyartir ki jinan ki ve Yahudi heye. Bele. Jinan ki Yahudi heye ev şey sahabe malum sahabe peygamberi med dama asra sahabe der bastı be Yahudi her tüm hakiye zulmiye لمالك بن دينار دكه بله طبعا مالك بن دينار جي مساله حقي زانه يا جيرانتي زانه دفي مرب الجيران جي صبر بكه او جي صبر كصبر حتى كروجك تي كاناليزاسيون يا مالي بيسيتيا يا مالي درشينه بخشا مالك بن دينار روجك درو مهك دمه سردر باست به قا مالك بن دينار قال دري ويجي ناخنا بجا في حال مساله بشي صبر دكه يهودي مرقتك يهود بجا حقوق از ظلمیه جی پیتم یعنی از پیسیتی مالا خدا ویش بخشی ویشی افنا که افتشما خیره بناقد که دریوید خه بتکه دیجا سلام علیکم از جیرانی تا دیجا استناسم جه کرم که وره هندر رودنی یاد بجه بینه کوسا تی بین تی تجی اوینه یهودی جیت برسه بینه تی تجی دیجا بین او دیوار مالی دا وسط درجه تی که بخشامن دیجا بینایت سرخانیته بيجي نا يهودي بيجي او بين جمالا مدرجه او كته بخشته چما حتى انا تنقوت تشك تجمرا بقوتنا من او بكرنا دبيجي دينه ما دبيجي كو دبيت الصبر بكي ظلمي جلتا بكي الجيران دبيت الصبر بكي له جبروي اواج الصبر تك يهودي الودر توبتك كو مرف بعمل خو بعمل صالح بعمل قنج مرف نیزی که جیران جیوه از باورم مرد کار هر کسی و این سرشه سیدا بله کما به دل گرم نزیک جیران بسه کما صبر رحمت نزیک جیران بسه ان شاء الله جیران جی ور سر دور ان شاء الله سیدا یهودیات سر دور راست بجی
ev namusa cîrantî jî ser merva okey. حقه Namusa wan jî. ناموس وانا ارز وانا مال وانا اولاد وانا قل سمر حقا سيدا سيدا يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم برس كريا قلت لك يا رسول الله اي ذنب اكبر عند الله كي جان قلنا لهند خادي مزنه قلنا اني مزن كي جانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك ان تدعو الله أن تدعو لله ندا وهو خلقه خايطالة آنية الدنيا توزاني لهندا ويجي تبيك دجام خايط الشريك أنت كتشار كيسا أو جنة أنا مزنة أو كبرز كدوي سمة أيو دورا كي جانا دويج دورا جي كت دو باف إخوة كت حق وانا ندي شنيسة أو جنة كبر مزنة بله. دوی سوم ایو دوی ورا چه دوی راجی دوی تزانیه بحلیلة جیرانک کت ناموسا جیران خا پایمال بکی گونه سسیان کت ناموسا جیران خا کت gözetmiş nekit ارزاوی gözetmiş nekit çiğnetmiş ki o zaman çördüve evci gune ki pır mezne Cîrantî cîran o çer vaka jmalê ve yani akraba vaka xizma akrabayek ve. Yani mertebeye çava da. Ne akraba, hakkı akraban daha Ayrine, çeşitli ama hakkı ciranti daha farklı. Daha hakkı ciranti min hakkı insana. Bele bele. Hakkı insana illa merve ciran khabar rund bu. Kemer ciran khabar rund bi inşallah Teala rahme khode hem tesemme hem tersevi ciran mer. Ramazan hocam ne mesela ambejin cîranê ki me çû ambejin hatta tatilî mesela ana li Ankara'ya dijîm. Malam li wê derê tenê ana haqqê cîran heye ku malam jî wek bekçî li berê be li çaverê be lê binere şeknê. Bele em tiştan xwedin. Aslında ki ciran mer maltine mer zane ki hakkı bir ciran sen mer hey ki mer mala vi gözetmiş ki. Çıtı hakkı vi sete hakkı tecil servi hey ki mala tabnira. Tabi برا من حسن دل أنقرة ردني دي بابته بلكي نل أنقرنا بله لدياربكرنا دياربكرنا خودي برنا ده نخواش بي حتى دي بابته ون جرأت برت ما خسته راسته خادم محافظة كأرب مالا مركب وكأجر بوسا حتى كهم مرمات من نهوتنا جيران ورن آفي لكن بله كدز ورا مالا مكة كان بإمداد مدد سفته جيران ورا بيشا پولیس ورا مالا ما راسته onun için hakkı ciranan lepeş خلی تشتیه yani hakkı dev bavşında hakkı bavşında hakkı cirana der. Allah Allah. Hakkı ciranan hakkı cirane peşe akraba diyor hakkı den ciranın der. Seydem ne mesela hadise ki medit veje ki kişi xwedê û ahirete bawer bike iman bike evet. Bila li cîranê xwe ikram bike. Bila ciranê xwe ikram bike. Allah Allah. De kîr xwedê ahirete iman dikese bir ciranê xwe ikram bike. Bila ciranê xwe. Li hadîsê devamı ve diyor ki işte bira şûrê xweş bike ya jî bira sukût bike. Ama cara sifta diyor ki kî xwedê Teala ve ahirete iman dikese bira ciranê xwe ra rindî bike. Bele. Veça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam le Ebu Zer Gıfari diyor ya Ebu Zer İza tabahta meraka fe ektiru ma'aha Vakta kitte çorba kelan da daser haki ava ve zedeteki Bele. Haki ava ve zedeteki ve taahad ciranuk Levi çorba da bere ciranekha ikram bik Bere ciranekha ikram bik Bir ciraneteci ki teşiba xoş kir bere ciraneteci leviya nasibdar bu Ramazan hocam tana bahsa xwarinê wana kir diya min xwedê razî ve ez warim niha migodarit ke cana xwedê razî ve seyda min cana ez dibêjim şîretê diya min ji sed kitaba ê ku hatine nivîsandinê ji wan xêr yani tesîra wan li min zêdetir e diya min rojê mihîm da rojê ku mesela em bêjin xwarinek çêke îlle xwarinê zêde çêdike heta rojekî ez diya xwe re xeyidîm ez ê biçûk bim got diya min em hewqas ferdin Nizam çend habara çetki. Gokre mi ne belliye kahve ki were be meyvane me ki ve azebedim ki vina ki ciranê me fakire ki ciranê me berçiye. Ya rast evina hayata peygambere me de jê ez var. Nasıl seydeyim? Mesela Hazreti Ebu Bekir jî
او بخوا مثلا به کد بجه هکته پیغمبر مج حضرت ابوبکر رد بجه کو هکته شوربه کی ببجینی بجه آوه زیده بردست آوه زیده برد اوینا tabi وهي بدا جيران يعني آوه زيده برده وبدا جيران دفردا من اوكا كدي نظام من اوكام الراسته من پنجره كادن دليرين دما كنت شوربه آوه برديس كات دي سيدا في شورتيا يوسا كيم دبا نسا صب تشك مرض به يعني مرف اوكاكو آوه بخو صب تعمو ينز زيده بله دور دا دبيجيكو نها جيران توسا او برچيه او آوه ويكو مراكو تدخوي یا ویجی تنه شحالی وی فهم بکه از وارم بسا مساجه که وساجی هورک وسا مساجه که خوشی دایه پیغمبر مسیح الله علیه و سلم کود حیاتاوی دا اصلا سعادت چه ابو درباره جیرانتی دا سیده من پیغمبر علیه و سلام هانی خبر مرا خبر ده من سعادت المرء ده واتشنا لسعادت انسان بله الجار الصالح ده جيران کی تی صالحه وسا او ساعت دنیا ساعت انسانه بله والمركب هني او بني تغته هي ستلوي صاردوي او پر خوشه پر صورتيه پر رند دلاله والمسكن الواسع ديك خاني کی ته خاني تجي پر فريا او ساعت الدنيا بله که جيران مري صالح بيسا او پر سعادته پر مطلوبه پر خوشيه الدنيا اما که جنان مری خراب بیسه مری نکار راحت بک لوقت رسول الله صلی الله علیه و سلام داجی حق جیرانی صحابه پر اهمیت دای پر önam دای او لبهبرا پر خوشک درباز بنا لهبرا تمرند کرنا لهبرا رسول الله صلی الله علیه و سلام ور رهبری کریا تم هبرا رهبری هبرا کنه رنده هبرا کنه جیم وان خبردان کو ام دکن چی کتبی رمضانی ددی مرد دما کو مرد مالکی دگره بعد وجهش کبرا مالک خوش به برا مالک işte falan به شرط مرجی خو مرد داتینه یا از باورم دما کو مرد مال بگره دوی مرد بجه که جیران وی کینه نسا جیران کینه مرد نبجه مال باشه نباشه که جیران جی باشه نباشه یک لما پرسکتل جیران مم پرسکه aynı usta سبدا دو کی ناسکه وی دو ولا و جیران خو تر بی پرسکن işte حضرت عمر تصوات صحبت ما تس پیشاوی تگو که تایبرا جیران کریه ست هفت ناسکی بله کم جیران هفت مسا که همرا تب لفی باجاری کم yaşamış mesela ama hep de nas bükün hem de nas tıkın ve insan garibi tel müperske mecil tepersuka. Böyle. Hecem em sohbete xo devam bikin. Koma me miraç helvedere. Koma me rahay Urfalıya. Ve koma xoşe yek jwan Kurdî zane, yek jwan Türkî zane, yek jwan Arabî zane. Cevsa kirne koma kevsa xoş. Ko xodê bike qismet ez ê Arabî Türkî jevsa mix ekem rojek bikin ya. He koma miraç. Ka kerem ke bırak azizna.
یک سینه یک سیدوشه یک لاوه بوده پیشی و سواران حکازینه قمچی و سواران معراج بیستو چار ساعت الله دورا dünyaya aman yar yaro yar kudan hale aman yar yaro yar kudan hale ocağa mala bu be kana dermane ocağa sino seydoş yek devre şane Ocağa mala bu be du beşkere şey Ocağa mala bu be du beşke zerrey Neslala va bu beji bilan habeşe Neslala va bu beji Ali Ömer'ey Aman yar yaro yar kulan hale aman yar yaro yar kulan hale ocağa mala bu be kana dermane ocağa sino seydoş yek devre şane İmdadeki Abdülkadir alem zane sultani İmdadeki yarifai hadiye burhane İmdadeki nabedevi hadiye zikrane İmdadeki nakşubendi serri ezzane aman yar yaro yar kudan hale aman yar yaro yar kudan hale ocağa mala bu be kana dermane ocağa sino seydoş yek devre şane روشکی لی استانبول قادیه که قادیه ین غلطه نه نافچه کا یا استانبول هه ناوی قادی جذبجم ناوی قادی گیاستینه قادی گیاستین روشکی د اوده خود دخابته tabi قادی اونزانه کو وکا آنها ام بجن مفتی آنها دور دا یک ته به هلهلته بجا قادی افندی دبجا لفلان محله کو تلی لدنری بجا یکا اختیار و بلنگاز و فقیر جنکا کا پیرکا کا اختیار مر بجا حقیقت چوا بدی الله الله بجا چوا مر یا او درجه تر مسلمانن غازی عسکری ین محافظی دورا خود کرد بجا هر وی محله را بجا برا وی محله همی بجبن هفدو تفد جبن او چه قادی افندی بانگی واندکه دبجا و ندید که ویژنی که وی اختیار وسا بلنگاز بو وسا بکس بو و نانکی و آوکی و چما ندای حقی وی هبو مال گلوه tabi کس خبر ناده الوی داره فرمان ده قاضی افندی دبیجه کو او کسی این کو لوی محله رودنین کو نزدیک 40 مالا نشان ده وانی زاروک ین دوجانی ین نخوش برادر که نشناوه ین دنه توک هفته کی هفت روزا او تنه نانز و آوه بخون او کسی گفت بجا بازرگانی و تجارت دکانی وانجی هنه او جی تنه جبو احتیاج و پیدوی تشته مهم و گرین او وان تنه فروشن هفته کی دما عثمانیان دا اجداد جی هروها و جیرانتیه
قیمتا جیرانتی باش سانه بو لگوری ویش حکم دادا بکا هم چوازانه گلو روشامه چوایه مهنک باس کر بکا عصر سعادت دا دما پیغمبر مدا بکا چوایه سیده من دما پیغمبر مدا uygulamayın sepanın çova hebun دما پیغمبر ما دا جیران را بکنوکن پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گرس که مر جیران خارا رندی بکه گرب جیران خاطر امنیت پیدی بله المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده پیغمبر ما buyurmuş ki yani Müslüman ki Müslüman edina lisan evi zaman evi bu zaman evi dest evi emniyet edavan. بله Gerek ciran meclis dest merde emniyet edavan. Ki vakta emniyet edavan ve çağı işte hakkı ciranti merek kana bide. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani mera haberda gote ki mal cirenci ilete ve emniyet edavas. Namusa cirenci mera emniyet edavası. بله وقتا که مال جیرین دزی منا که دهم مال در باطل بدزی بله yani او گونه که دهم مال در باطل بدزی هنده مالک جیران daha hafif demine daha hendik demine بله onun için meri ciran khar tüm rendiyor ki Evet. meri hakkı biya gözetmiş ki meri nekaşı bir bıpırsa meri ihtiyacı bir hese meri bineşini dese xo gure inşallah بله هجه من هنک پرسی هاتنه ده درباره و مجارمه ده یا جیرانتیه ده مثلا قدیر جی بسمل مثلا شاندیه جمارا جدیار بکرا بسمل serçava بسمل چوای نزانم قدیر روشاته چوای روشا بسملیا چوای ودری گوتیه کو جیران ما هنک باشن هنک جینا باشن ne baş بر معامله کا چوار وام بکه شو مگو دوی صبر جی بکه meri sabır ki o darbaz bir دوی ته صبر بکی بلاکی قدیر ابان کرمش ناهیلن والله حیران ها گوتیه سیده من علاقه ما یکل گل جیران ما هکه نباش به مگوش خود کد آخرت ده حقیق ولته حلال نکه بگمان خلاصیت Resulullah جیتنه Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ciran ne razıyor ki ciran ne emniyete davise ne iman sahibi ne kevi cennete diyor. La yedhulul cennete ciran biyara ne emniyete davise ne kevi cennete بله diyor. خوشکه ابرو و پرسیه گوتیه ما ده موسی به که وسا بلیف کریه گوتیه امش کرزان بن حقی و هیال سر ما تنه یعنی ما حقی کریه ما حقی نکریه یعنی حتی کدره سینوره ما حتی کدر که هیه اما چو زامن ما حقی وی سر ما درباس نبیه Kuvata ki ciran ete ki nav insan da ki hakı tara khair şor kırınsa kısa kırınsa zanıyor ki ter razıya. بله Ama ki derba ki telur tane ki hakı tada ki kısa khair na ki ise meri zanıyor ki men ne razıya. نه راضی مری دست خدا تم رندی خواهد که من نیت مری خالص به بله مری نیت مل جیران و خرابی تنه و بله ای که مر دست خدا کرزی که خاتم مج بیجا خواهد انشالله وانج افک انشالله سيدا من وين بجاري امل فيدر نقطه كدين ل يا سيدا من دمع صحابيان دمع اسرى سعادتي دا صحابه حتى صحابه ما روجكي تب مش كتنا مالاوي بله بنا مش اصحابي دني هفال مفال اصحاباتنا قلت يا بسيكه كبينه برافو مش كبغره بله مشکل مره يا قلت يا از اجويه كده ترسم ادبجم از بسيكه بينم ايوان مش كتفك ور هر مالا جيرانه مال جیرانم يعني سيدا در حساسيتك شويه يا پر خوش حساس امش كدر اتنا كدر يا سيدي مالتا بابا خودش ترازي خودش به ترازي به به. مجار امل بدر نقطه كي دينن بله اما حلال وحرامي خبردن فشاك حلال وحرامي خبردن دفين برد مساجي ويشتين مراق نكن والله حتى كوش تسمع ازي مساجي وتبخي هيك مراق نكن تداويه ده افان برسن يقول اللي قال نمجار منه ازي وانا داويه ده بدن شو نوا برنامج ده جوجي على كريم ما بكن برسن صح خوش مرا بنفسين قنا صحبته ومحبته ما قش بي ما نذكر عنصا باشه خصما به وشاته شويه باشه روشن هوا گرم هوا هینیک دی تابی Havarın da çok şükür. te çiz mara beji Emi beyta fakiyet Teyran. ya fakiyet ایران Ey av o av. جا احمد خانه فقیه ایران بله. ان شاء الله می خبری خوب بدم مال جزیره جی Emi benim. ya دی الله دکا کلم که
ما تو عشق بمحبتي موجوع فلان ضوء بلان بسكنة وبرحتي ممجوع فلان ضوء بلان بسكنة وبرحتي برحت بسكنة يا عاشق باغ خوي يا شبحتها قلبي عشقاك ناتبيتي يا شبحتا قلبي عشقاك نتباتي تعدك بفاودم kendideki cünal hef denge tete bir roju şef zikredeki behelaveti denge tete ذكرتك بحلاوتي ساعتها خوش خصمه به مالتا آوابه اما هات مجارك خوش جمل ویتقی وربا امی بحثا حلال و حرامی بکن از باورم خوشاوه شو حلال و حرامی جبرکو چه تشت حلاله چه تشت حرامه دوی دنیای ده یا راست بصف الحفدوكت يعني انا كست شكي دند بجن انا كسكي دند بجن از يوانه حبو سيدا برسم للسيرفي مساله تمو دس به مجاره بكم يا راست حتى كو از به حكايه و چيرو که از نبجن دوی مر درواسه و مساله نبه روجه که ظلامك او وصيت خود نفسينه وصيت جكوري خورا بجا كوري من دو وصيتين من هنا اشترى يك اوكو دمكو ازمرم تيب غورامن من دفن بكن غوره ياد دا مكتوبه كي دنفسينه
دبیجی کو تیوی مکتوبش دما کو از مرم تمن دفن کر و من دفن کرد هاتی مالی تهین گوکی اف هر دو وصیت ولا عصر رو سردا مه سردا در باس بن و رب العالمین رحیوی جدستینه کوریوی تابی وصیت باوی خود زانه دیشه جم مالا دیشه سیدا حال مسئله وصیت باوی ما دی گوراوی وی دفن بکن مالا دیشه چی و سا چواد به نممکنه بگورا چنابه دیشه جم یکی دینه چنابه مجبور باوی خو بگوره وی تخبن آخه دعا دکه او تی مالی وی بناخت کن تی مالی او مکتوبه بکه وصیتا دو دویه مکتوبه بکه باوی وی دور دا جرات بجه کو کره من تدیت نهشتن از بگوره کجی هرم دنیای ویالی تدیت بنا بجه تل گوره وی قزنجا خواه حلال بکه اها مسئله به قزنجا حلال چیه گلو؟ حرام چیه گلو؟ به امانش راست بکن سیدای منه حلال چیه حرام چیه ماشاءالله به دنیای دا ام بجن ماشاءالله نظام بجن به نظر ام بجن یا ربی تجمع دور کی هر تش نواه دور کتیه امین بن ناشالله به نظر حلال چیه حلال و حرام سیدا حلال او تشته که خود تعالی من نکریه او تشته که رسول الله علیه الصلاه و السلام من نکرسه او تشته که حقی بدا ناس تنمسه من اعتبره گورا یا ساوی گورا که حقی ناس تنمسه او دو حلال اما تشک هیچ که خود تعالی که او من کریه رسول الله علیه الصلاه و السلام که او من کریه او دو حرام یعنی پیشی رب عالم تشتی کو یاساق کریه بله تشتی کو گوتی اوینا حرامه یک او حرام بله یک شيء که رسول الله علیه الصلاه و السلام گوتی افانا حرامن افانا حلالن اونا جشتا دون حلال aslında تشتی تمیز که خواهی تعالی امر دکه دو تمیز او حلال دوه که تش خواهی تعالی تش کیجی که من دکه که یاساق دکه او جی دو نجیس دو حرام دوه بله الآية الكريمة دا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات بله نترى فرسكنا دوك شي حلاله دوي تجي بيك الوانرا حلال تشتي تميزن إيك الدنيا وآخرة الإنسان أخوة الفايدة هوسا أو حلالا حرام جي تشتي نجيسن تشتي كالدنيا جي تبير سخنتي كافيلا آخرتش بكافي سخنتي أو جي حرام بله هجه من نها تشتكو رب عالمي قوتيه افانا حرامه مثلا قوتيه کو من آياته كده خوانده بحثا شرابه تكرني نص شرابه تكرني تدي رب عالمي قوتيه شراب حرامه بله ليه مثلا نقوتيه ويسكي حرامه نقوتيه راقي حرامه نص ليه پیغمبر مدوردا مثلا بحثا اوكي كريه و امبجن آيات رب عالمي لگورا و دنیای بر فرحتر کریه وی گوتیه مثلا تشتی که هشی مربابه و حرامه بله نصا بله سيدنا آية الكريمة آية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون بله لعلكم تفلحون دبيك خاية تعالى ايك ايمان كرنا عراقي دي قمار دي انا قح ايش الشيطان انا حراما فال انا ايش الشيطان وانا حرام وانا واز geçmişim. بله. خاطر işte müksir ek aklı mel seri mere girtin. Ek irada mel dest mere girtin. Ev tişi var da müksir ek serxuşi bidin. Evna ge haraman. بله. Hindiki vaji haraman. Piri vaji haraman. إنما الخمر. Evet. والميسر. تشتي كوكو هشي مربابه او حرام. او حرام. باش سيد جاد تشكيز بيشن. نا مثلا كسك يعني طبيعي ونا اوكنك وقت برسك يقنا بلاد هشي ودا خوش رونه. مثلا يك شرابك يك بارداخ شراب هشي يستري ناچه. بله. يعني بهشي خوبا ناچه يعني او كوي هي خورته اراده جانبي ساخلمه جيك بارداخ بس شي ناچه. دبردا پیغمبر متشه گوتیه گلو؟ بله سیدا. پیغمبر علیه الصلاه و السلام گوته کی وقت تا پھر گرت پی سرخوش کریسه که تا عقل تا سر تا چوسه عقل تا سر تا چوسه هندک اویج دو حرام. اوه هندک اویج دو حرام.
يعني تا قادها قلت بي سرخوش نابيسا او نحرمت مرنكابه كمر بين نحرمه حاشا مرنكابه كفر يعني تشيكي كو زيده به ضعف به مروا هشي مروا به حرام شخوه حرام في خمري مركو تشيكي كو ضعف به هندك بيجي هندكي بيجي حرام عندك وجه حرام چخو خوش ما شاء الله يا سنتا پیغمبر حقیقتا چخو صره و روشونه که گل که ریزانه که خوش تشیا مروا بله سیده من نها از خوازم لسر اوه حلال و حرامیه مثلا بيجي كسر كي كودنا بحلال وحراميه ده ج بدنا مرورا ج درونيا بسيكولوجيا مرورا يا جان بيجي ج قلبي مرورا تدي مثلا بيجي كسر كي كو جناه كي بك قلبي ورا نقطه قرشت بابا نقطه زيادت من زيادت قلبي انسان الحلال وحراميه ده رش سبيد بنجلو بله خورنا كمره خال لسه وجود مره اتكيدك لسه قلب مره اتكيدك لسه بسيكولوجيا مره اتكيدك بله اصلا خورنا حلال بس وجود مدوى نور بله كخورنا حرام بس وجود مدوى آر دو سقنت دو آجر دو لسه مره دو سنير بله لسه قلب مره ده çünkü لوجود انسان parça kaysa اوجد قلبه بله كاو قلبي تمیز بسا كاو قلبي دورغ بسا وجود مگه دورغ دوه كاو قلب فاسد بسا که بوزلمش بسا که خراب بسا وجود مگه خراب دوه رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاق مره خبر ده الا وان في الجسد مصغه لذلك جسد ودا parça گوشت ہے اذا صلحت صلح الجسد كله كأوا صالح بوسا كأوا دور بوسا جسد دور حميد دور وإذا فسدت فسد الجسد كله كأوا فاسد بوسا كأوا خراب بوسا للجسد وجه للسير خراب أبو القادر الجيلاني حضرتي ها قوتي ديك تشيك تا حرام خوار قلبته دكشتنه قلبته دمره وقت قلبته مجد تروح حرام بيش حرام درافي دويك وقت كتا لقمه حلاجي خاص بله او لقمه حلاجي تهلا اخرته دوا هلا رب خدا دوا قلب تج دوا النور وجود تج دوا النور اتزا مري خورنا خاد دقات كسوا قلب مرجي ورش نوا كقلب مرجي خاده بير نكت جاي من نها مثلا تقول قلبي من رشنك نها مثلا بيجي محمد مصطفى بيجي اللهم صل على سيدنا محمد سيداي من دمكم بيجي اللهم صل على سيدنا محمد قلبي مروا سبيد بقى والرشاتيه بيجي تشن ظنم قالوا بله سبيد واما كحلال كحرام الميدان مرده هوسا اوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك الدعاء تجي قبل نوا كحرام الميدان قلت الدعاء تجي قبل نوا مري تم حلال با تشتي حلال مري خارج بخوا مري زاري خارج تبدا مري مسافر خارج اكرام كه بتشتي حلال جاي من حقيقه صحبتك قال كي خوشه خدش راضي ده جبوك ام بين بدن جبوك ام بين بدن بدن از باورم نها دایک ما خوشک ما او حاضری و آمدهیا او که دکن کوبرار متفق برا و سبینا خوش بردن ام الهیه کی گوداری بکن چت به سیدای من کما ما ویراش ون یکی بشن از یکات از قاسم ابر از بدم گوتنه وقت ما هي
تاوا خوشا وكلا خوش كر تماشاوان نهجا ام دوام دكن لبر قولا معسيان ازورد بيجم هكا وقتي وشيبو بشتي فطاريامات وان سيچا روجين ين ججني ين عيدي دا بر سريك في مقام خوش بكا بنر ما شاء الله ما شاء الله يعني لبي دريا كوسا خوش لفي رزوانيه مزقفت رزوانيه لبر في قولا خليل الرحمن باجار پیغمبران کو مقام ای پیغمبر لوی داره اف در جیه شکفتا حضرت ابراهیم لوی داره ما معصیه و دوی بینن و هوای دویون هیس بکن ایرو کسین کو و مهدا ورن در رمضان دا ورن هر وها سقال شریف و قدم شریف جی او جی لوی داره جامعه خلیل الرحمن جی تیم پیشاندانه او کسین کو ورن جی فرسنده که امکانه کی گل کی خوشه کسین کو زاری کی قرتینه و داره دمك خوشي لبدري در باستكن هيفيت كموش دمك خوش بمرة در باستكن ام صحبتكن محبتكن في دري بهفدورا دفينا بريدا برسيوه جالك خوشتن ازي برسيوه سيدا برسن يرو مسألة ما حلال وحرامية طبي ده قرآن ده ربي عالمي امر فرمان ده كده بيجا تشتكي كو مرار بو به تشتكي كو سريوي نهات بجي كرن حيوانه كو سريوي نهات بجي كرنه مرار بو به ده بيجا وحرامه طبعا اصحابه مراق كنا قلتنا قالوا ايش بيخبرني ما برسي قلتنا معسيجي ام سريويشي لكن مرار دبه كاوجي حلال حرامه وصا قلتنا بيخبرني ماجي فرمان كريا قلتيكو تشتكو شو اوي دركه وحلاله دش بله امام اعظم بس امام شافعي امام شافعي چی خوش بشه بده دنگز باف مجدل از جوج بخون جبركو بيخبرني ما قلتي لطيفه طبيعي هجام انها کسی که کو ام بجن حرامه که دخو یعنی از صبح بجن میجا خود که دیچه عبادت خوشی دکه لید پیره تشتین پیست فروش مثل اروین فروشه تشتین پیست که یعنی میجا خود که میجا هر اشخاص چابه میجا خود که افدعای وی قبول دبل نابن سیدا دعای قبول نابن سیدا قبول نابن نقطه رسول الله علیه الصلاة والسلام دوی یک بور رضا خاله تر سفره بله دست خوراده که لوی سفره دا توز توپراغ سر جانبیه دست خوراده که دوی یا رب تو معف بگی دوی حال بگی خارنا بی حرامه وخارته بی حرامه کنجه بی حرامه ای خواهده لك فوق حرام نافذه چی دی بی عفکه یعنی خارنا که ما حرام بسه که تشی ما حرام بسه عفناوه سعد بن ابي وقاص تند رسول الله عليه الصلاه والسلام دوك يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجابات الدعوه بله مره دحام بك كخايت على الدحام قبل بك بله كخايت على الدحام قبل بك رسول الله عليه الصلاه والسلام يراد دوك تشتي حلال بخوه كنت تشتي حلال بخوسه دحاته قبل بو ده نفس محمد الدسوي ربي را سون بوسه سون دخمسه كل زكي يكيدا لميدا يكيدا ك باري حرام هوسه شر روي دحاوي قويناوه شر روش شكي حرام زكي بيدا هوا زكي بيدا هوسه شر روي دحاوي قويناوه عبادت قبول دبا ام سيدا يعني سيدا دحاجي عبادت aslında ساعت خوش يعني مسؤوليت belki لتسوي ترى ما نكا فيزا بقرا بله نكا سوابي پر بقرا يعني بلكي مسؤولية سد درباز او خاده جام خاده اللي باجار مرو هيا لهلا هورسان مرو قاضي ورا هيا قاضي ورا يكي بري فضل الدلال البري زمان بردا قيزك بي وقت الزواج دو في قيز اخا بزوجنم دو كرا بزوجنم يكي صالح بينم يرا بزوجنم دوست خارد دوي مالبات خارد دوي işte dünürtün terin en son xavna xala diyor ki ev ciranet ev kulete mübarek he qizaxa buydu. Bele. Xavna da verdi. Ev xavna xatım ki düğüne vi mübarek de persine denrek yeki saliha. Qizaxa dedeviya. Bele. Arada mehek tara diyor ki her hal qizaxa bipirsim. Taran da qizaxa diyor tiçteli diyor eniştemini çitela. ده ولا دامادت پر مرکز ضعف خوش صالحه یعنی هین پچام دان نخسیه هین دست خو دست من نکریه تره هند داوی دوره دو چما تو حال که دو تشما که دو قاده افندی تو مرکی دولت اربابیه
لترى خلي هديتين خلي تشتين بلكي تبرون مالخا بلكي نافونداج تشي حلال حرام جهبا بله بلكي تاونز كشكا تجي اوا خاروسا از حزم ك الشر بحلال بقزنج خا يا خادي بكم كاو حرامي وجودا بدا دري بله كبر دويسا قاديا دويك والله الملكي مباركي دويك كاش عم قوم لا دقات بك مش حلالي مري ودقات حلال حرامي مري قد دقات بك سيدامه جامع زي برسك برسم نسا نها حلال وحرامي لغور شرط ومرجان دو قهرن ياجي لغور مكانا لغور دمي لغور باجاركي ياجي لغور شخصك وكسايتكي دقش دبن دو قهرن يعني حلال حرامي ايكي خاطر الايات ده الحديث الشريف ده پیغمبر ما قلت انا دقش ناون بله لبوي الشهير عن لبوي مكان جدش ناون يعني العراقي يشكي هر در حرامه زنا هر دري زنا هر در حرامه دزي هر دري حرام دزي لهر در حرامه كها بشنا يعني حرامه لفرا حلاله رح حلاله للسمسوري نحرامه ايش حلاله لديار بكري حرامه لمردين نحرامه وتشورتنا بله قرال خادي قايده خادي لهر دري لهر مكاني لهر دري geçerine هر دري حرام ساعتها تاخذ سيده من افينا او تماشاوانك مساج شاندي قلت نافي من نبجي مجبوي في مساج في برسي مشتكر جا سيد از في مرختك نها جو لغور شرطا لغور دما يعني كتشكي كو دما پیغمبر مدا 10,000 سال بريانها كو هاتيه قدخ کرنه هاتيه يحسخ کرنه ایروجی آنها جی حرامه حرامه بله کسی که بیجه اف تشت حلاله حرام به بیجه حلال مثلا örnek از بیجه بقنات سری تماشاوان داش باشرونه سری محمیه دا باشرونه مثلا ایپک بله هفریشم بله مثلا ظلام را حرامه بله نوصا بله حرام يعني كنت اللي قال لك تشتهنا زير ظلام زير مثلا لقال ظلام حرام كو يك رابع بيجي سيدا بيجي يا ايبك حلال يا ده تشيت زير ده تيغت شنابه نابي مثلا غاردي نه زير نابي غاردي انا علامه قيامتنا وانا علامه قيامتنا كما حلال رابع حرام حرام رجب حلال او علامه قيامتنا و او علامه كفرنش بله يعني برتش جي تهليكاليه مر حلال را نقاب حرام حرام رجع مر نقاب حلاله ونشن حلال او باري حلال لسه حياته ما اتكدك بله لسه زاروك مره اتكدك هجي من وش اخي والله وش اخي مهاتنا دمين قيامته يعني علامات قيامته من علامات قيامته نها حاصلك ازقلك صاد وينم ظلام لام او ايبك وزير وفلان بيوان ارتش ايبك زير وقالك تشتندنج يعني مش او غني بچوكن اما كمره وانا كبه حلاله او تالك دوا يعني مثلا غنى انسان بلكي قصحت هذا قصور دك او مرخات استغفار دك او عفو ان شاء الله بله اما كمره نبي سفايا حلال كفايا حرامه كمره حلال نبي حرام حرام رجل نبي حلال او نوع كفر نوع علامات قيامته سيدي من ابغاط مشاركه وصا برات تماشاوان چكا خودش ورازي اما بچك دنگي تلفزيون اصلا بچك وكن جيبو خاطري من اصلا بچك وكن ابينا محميه على قدرتك سيدي من كسكي كو حرام مالك حرام بخو ياجي حقك حرام بخو ياجي حراميه بخو لسر زاروك مروا سر اولاد مروا لوي مالي بركته وي مال سر وان اولاد جي تاثير دكناك تاثير دك بله سيدا كاللقمه حلال باري حلال كالجوريا مرده هر تاثير وجود مرج دك تاثير مال مرج دك تاثير زاري مرج دك پیغمبر اسد وسام قلت که كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنگ شفانجي كتشتل كريخه مسؤوله هجو زاري خل مسؤول من المالبطه خل مسؤول هجو تشي حلال بنواره تشي حلال ورا خارطن بدن بله الفا هيك ابي زاروك انا حلاليه ورا سو دي باف سو ورا حلالي بدن دي تشي حلال في خارطن بدن ديسا لاسطنبول وفا سمته هي باقي تجي بيستوا بفتا لورا شنو بيردن وفا سمته وفا حضرت لورا مفتونه ديال وجوار وفا سمته بله
او وفا حضرتری وقتا کی حیات خادوی زاروکی وی هيا بله زاروکی ویا که وقتا انسان ترن آوی تینن شوجین که دستخا لبار انسان تره شوجین کتا پیزیوانا بله چرمیوانا بله روکی دد سسی دو ام وفا حضرتری بینسن نمیسه دو بلکه دورو با اما زاروک دورو ناوه ترن دا وفا حضرتری دوی که یا زاری تهاد که تمری کی پری ولیه اما وازاری تجهاد که ام حزقن خبرت علی هوا بله وفا حضرتری دوی که اجا واچ بیه مکدا خطا کر اجا کی محرم دافیا دخواد که محاسبه چرد که تشکی خراب نهونه دوی از جار لپیرک خاش پرس دوی که وازاری ما هاد که دوی اجا لج بوچ و هاد که پیرک خود دوی که وقتا که ویر مدکیر بنا دنی از شو مال جیرانا هندک ما یک وزاری مورد دنی شو مال جیرانا لسر مال جيران لسر ماسي پرتقالو بحنار هاوي نار بله دلي مپر خواست مفدكر که جيران بخوازم که وقتا جيران شو هلا مالي لدست مدا تغ هاوي شو درزه هاوي ويا چه دكرن ما اول پرتقال لكتام كنكر ما آفاوي وخوار زمانه خاله خست زمان خاله خست گو بلكي لورد تشتك هوا وفا حضرت دوی که پیرک او درزیا که وقتا که باطرمش کرد تزاجی شوجین olarak değil millet لجرم millet باطرمش کرد اویجی عالم مفی ولاتی بدو زمان سعید نورسی هیا بله لباب ویجی صوفی میرزا بله عالم کی هجا عالم کی هجا بدو زمان عالم کی هجا لدود ساله دا علم کتابی که المدرسه تی خواندنی گخت خلاص کریه بله کهی در مدرسه که درس بیونه او درس سیده خواه دوی واچتم زاری که دوی که من دی بابی ببینه هر چتم مرنه بله دوی هر واچتم مرنه که بیونه دوی عالم وی زمان ترن دوی که صوفی میرزا گنده وی زیارت کن بله ترن گنده نورسی وقت ایواری را صوفی میرزا دپن دنی که صوفی میرزا کرا خسار بی کل پیشه دجو گوی خواهد تین مال بله دنی که اما دوی و گان ای گریدایه بله دوی سیدا دوی چما تا دوی واگان گریدایه دوی halbuki va hayvana vara halal haram tine çima da devam geridoya دوی از ورا بیجم که زاویه حتی تر ناف ارد خاتم الناف ارد جیران را ترم تیم وانج حیوان حلالی حرامی نزان مسئولیت نزانن بلکه دوی خوابا بین گیهای ارد خلقی به وی قوتی بگرن اجی بوانا برم جوت بکن و به شکلی حرامی ورم مالامه که زاری خار حرامی خارنتن بدن دوی که بابی وقت دقت بکسه البته که زاری خواه بوه بله باب امام اعظم جی بلکه تزان بیستوه دوی روکل در که افداز زگر دنه که آفدا سیو کات بله سیو گز دکه تی بیره دوی وجه وا سیو کی و دوی و حق مزوی سیو تنه همه تو دکه چه دکه دنه که خوین هات دوی ویرا دوی از هرم که وا سیو کیسه از ببینه حلالی پر بدین بله ترى چیم تعقیب دکه ترى جور دنه که باخشه که سیوانی وره یکی ناف دوه دوی ولا سیو هر دا سیو ته مسیف گز کر حق خالم حلال که خودی باخشه دنه که ولا مرگی پر تمیزه دوی تمرح خدمت بگی سازه تا حلال کم از اختیار من نکبی باخشه میزکم لدوی خدمت داره کچی که می کوره بله اکره اللاله التوباله تبي بيرز حلقه حلال بله او hizmet dike işte ve kaşkara dike biz avcı dırnak kaçık ne küre ne topala ne kere düğü tefan yanlışı kır düğü hela günah ve küre hela günah ve kere hela günah ve lala hela günah ve topala işte luana zavcin halali harami بالسيف ki dikkat kırın İmam Azam ad meydan ساعت خوش هجام طبي حساسية وصا عالم مهنة لسر حلال وحرامية حق حساس بنا كأم شوانا حال شوانن اما صحبتها خود دوام بكن قصيدة كي قدر بكن عندك وقت ماشي عندك معايا قسمة ما قول ملاي جزيري يان ملاي جزيري امي يا سعيد علي فندقي بخويني سعيد علي فندقي الفيدر اللي قال من صح هلبستك ملاي جزيري هي قلت لكم اولكم يا رضا ما يكزر رايك عنايات قسمت ما خمر وجامد دفتر عنايات ميرو بادشاهي لنك ملايي
نادم به ملک عالم یک ذره کنایه بله بله دکار کرم که سعادت خوش به علی رابع حتی کنگی تو غافل بی رنگی بشو قلبی شوی زنگی حرار راست جاده دوی بشو قلبی شوی جنگی حرار راست جاده دوی ألا أي صاحب خسري تما كنت بشي خبري نظام چاواي بكي صبري دوي توزو د خبري دوي نظام شمای بکی صبر دوی توزو د خبر دوی تکارا بجوی حالی نبی مغرور ببی مالی خط نبیشن کل دمک خالی دچه آخر ده قبر دوم خط نبیشن دمک خالی دچه آخر به قبر ساعتها خوش قسمه به مالتا آوابه ایرو قسمه به جمرة وكا تركان بيش اشليك كر جمرة مالتا آوابه لقال هبدوبن إذا وصاب بين 6 دقيقة ما يقوى أذان محمدية يا الأورفاية صام حلال وحرامية ممكن هناك برسي وجه عطنا بنا فينا بردا خوزيا ناف في مثلا إلهي دبجة چه صحبتي خوش خوزيا قيد كبونا موانج قيد كنا چه صحبتي خوشن سيدنا جا ام هيدي دوسا مجال خو كون بكن معلومه تشيدين حراميه قالك هنا مثلا يك جوان دزيه يك جوان فره قالك تشيدين حراميه هنا واس خوازم بيكي جبا برسم منها مثلا
جریان و اف الکتریک و قاچاق فلان بیوان اف چات که الکدر حلال و حرامیه که تو چود دزیا یکی کرسه وی مری بیونسه تو پری پیدا دم حقیقت حلال کم جاهلی کر işte لما حلال بس belki او تا حلال بوسه اما الکتریک و آب و işte vergi و دوی اوانا دوین حق دولت دوین قام و حق تو گرز که تو 8 میلیون مره تو وان حلالی بیونس که تو حق حلال کی حق دولت جی که مره بخا او جی حرام کی پر مزنه ادبجی مثلا vergi dedin ناکه شوناوی ادبجی او vergi ayrı او karşı vergi devlet retine işte nakhoşxanetine mektebetine işte polis dine asker silah digre ama که وقتا که الکتریک ویشی که وقتا آب آنست گرس کی حق من لبوی ورگی اما گرا او الکتریکا دیرگه ویت جت کرنی بله اما که وقتا که ما الکتریک اما خرج کر مرگه حق ویش بده اسلامت حرام لعینه وار حرام لعینه حرام لغیره وار يعني تشك هيسك وصب بخاي حرام او دوا حرام اما تشك هيسك او حرام لنا اما كنت تشد او قازمش كريا الرياوي كي حرام اسا ودوا حرام مثلا نان حلال اسا حلاله اما كنت بدزي او نان حرام دوا الكتريك حلاله اما كنت كوي الكتريك قاچاق بين ملاخه تبروي نيسا او دوا حرام كتب حرامي القران بيخوني باقي فايده ندته تبي حرامي تبي هر بي آبی قبل قاچاق باقي تافداز کی باقي افداز تا فایده نکته بله چونکه حق ملت به های حق یتیمان حق اکسوزان حق همو ملت گیل به حق دولت ده های که مره لازمه که مروی حقی نخواه بله هجام پر ساتنه ام هم هناك دست بكن يا راس وصا افان ميديا جي حيرا شخو ميديا حزق ميديا جي پر مسا شاندنا باقي پر برچونه قلنا سيدا ميديا حلال حرام ميديا حلال حرامه لما مذهب حنفيان ده دوی تحريما مكروه هنش دوی حرامه بله اما مذهب الشافعيان ده كدور بكره سبي تميز كنسا او حلاله بله خالد رمضان ياسين اسلام ابراهيم محمد احسان گلبین شیخ موز عرفان اوانا حمی مسئله میدیا پرسینه زلال بو از باور مشی و نفسه چون که میجی میدیا خواریه از ترسیم مگون سید از بیشم جرسفک ما کتنا ما حدان خودش راضی به طبی لگور اصول شافعی اصول بیشم مذهبان لگور حنفی و لگور شافعی جد گوهره و یکیش سیداش مرا گو هجم مثلا حلال و حرامی ام بيجم ما بعصف هيك ما اقول هر دم درباست به تكنولوجي مثلا زاروكي ما مثلا تلفون و تابلت فلان بيوان ددن دستي وان حلال و حراميه او نزانن گناه انوان دستي و دي بابا ده يان اف چوه مثلا حلال و حراميه به كي چوه گرز که دي باب که زاروكي خا که چه ده لوق پاری حلال ده بيو که سبينسه گرز که اخلاق ویراجی که ilgilenmişsin. بله. که لیبنرن که وازارو که مکه به حواله که. بله. وازارو که bilgisayar که دستات که کی جان سیته. بله. که وازارو که متر مکتب که تشکیتینه واچته حلال دیگه ده حلال دیگه حرام دیگه. وقتی که ایواره هات مال که دست ودا سیلگی که هوی قلم که هوی وامپیرا نکریه توا کو انی و حلال و حرام و کی تانی. گرز که زاری خا تم و تم زاری خا ilgilenmişe ve halali harami rumi bide bilince halali harami de tek qafeviya. برپسیاری حتی تشاخي مثلا ام بيجن باو ديو باو يعني حتى اف حلال وحراميه جنيه اولادت كبستي ديو بابا حتى نكبه اسلام اولاد تم وتمجي الى اهتمام محتاج تلقين ديو باب اخوه اگر دو 5 سال خشن كبين عقل بالغ بشندا نباك بشندا دوی رشید بشنده. ترکیه دوی که 18 yaş بشنده. yani aslında dinen که mükellef بشنده. حد 25 سال 26 سالشنده نبا حق حلالی حرامی لدی بابیت رادوه. اما تم دی بابخا اطاعت بکه. سروک شاخه پرورده یا دیانت رمضان قرطاش. ایرو میوانه مبو. خدا پیغمبرش راضی به. برکت لجان و جسد و مال تبه ان شاء الله. خودش راضی به. خودش راضی به. سیده موسی نزدیک دقیقه ما
ام آیت دعایك خوش بكن قالوا ها ان شاء الله او سيدنا كسي كوش دستي خوك في دقيقه في ساعه دعات قبل وانت عاي خدا ماشي بيانك ام تشي باشر بنك مولانا حضرت قلت تشي حلال تدوا اخرته تدوا نوري تشي حرام جي تشخ الدنيا ديك دوا جهنمه خاطر من محافظه ان شاء الله. اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت وصوم غد من شهر رمضان نويت فاغفر لنا ذنوبنا ما قدمت وما تأخرت يا رب تم عفكي مغفرتك يا ربي تنسلي مدرى الرزق حلال بوان خارط بدي تمجي الرزق حلال خارط ما خارط بدي يا ربي يا ربي تدي باب ما لما راضي بك تبخاجي تدي باب ما راضي بي يا ربي يا ربي تشتي حلال وتميز تناسب مكي يا ربي تما آر جهنمي تعذاب قبري تما محافظك يا ربي يا ربي تما شر الشيطان شر النفس تما محافظك يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.